pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Danes bomo govorili o nadvse zanimivi osebi. Pravzaprav je svetovni fenomen. No, v Ameriki, v Združenih državah, je celo prejel nagrado Peace Paul, in sicer za svoj prispevek k miru. In tam so ga pravzaprav imenovali tudi za ambasadorja miru. Prepotoval je mnoge države, sicer je redno tudi v Sloveniji, v Ljubljani in Rogaški Slatini, sicer pa Avstriji, Nemčiji, Nizozemski, Švici, na Madžarskem, v Rusiji, Izraelu, na Baliju in še bi lahko govorila. Je pravzaprav človek z res izjemno zavestjo in najbolj zanimivo je, kaj se pravzaprav dogaja z ljudmi, ki ga hodijo obiskat, oziroma, ko pridejo v Slovenijo, ko pridejo tja. Človek bi zdaj mislil, da ima neke take posebne govorne sposobnosti, posebne tehnike, s katero predava in predaja to svoje znanje. Ampak ne, on gleda in samo gleda. Meni se to zdi izjemno zanimivo, zato smo se pravzaprav tudi odločili, da se pridružimo prihajajočima dvema dogodkoma, ki se bosta torej zgodila v Ljubljani. V Ljubljani bo torej se zgodilo leto v nedeljo in pa tudi v Rogaški Slatini, ki se bo zgodilo v sredo. Zdaj govorimo seveda v začetku meseca maja, ki prihaja, torej v nedeljo 1.5. v Ljubljani, vsako uro, torej med 7 in 16, potem pa v Rogaški Slatini. Le to pa se bo zgodilo torej nekaj dni kasneje in sicer v sredo, torej kot smo rekli. Zanimivo, kaj ne da? Vsekakor. No, zato pa sem, da govorimo torej o pogledu in o temu, kaj vse in zakaj torej ljudje jokajo, zakaj dosegajo takšna in drugačna stanja, sem v svojo družbo povabila profesorja doktorja Vladimirja, ki nam bo razložil. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, doktor Vladimir Gruden in pa Rija, ki prihaja pravzaprav iz Bratcove ekipe v Zagrebu. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljeni. Hvala za odziv na tole povabilo. Za začetek, profesor dr. Gruden, me pravzaprav zanima pogled. Mi vsi imamo občutek, da moramo tukaj stvari povedati, pa predati, pa akrobacija zraven početi, pa ne vem kaj še vse. Bratco pa pride in gleda. Nam lahko razložite to globino pogleda kot takega, ki se nam zdi morda precej samoumeven? Pogled je centralni događaj u susretu sa bracom, ali su važne i druge okolnosti oko toga pogleda. Torej, pogled je centralno dogajanje na srečanju z bracom, ampak poleg tega obstajajo pa še druge okoliščine, ki so zelo pomembne pri tem. Na prvom mjestu je vjerovanje ljudi koji su došli. Mi znamo iz Biblije onu rečenicu ne ja, tvoja vjera te je izliječila. Profesor Gruden pravi, da je na prvem mestu prav tista vera ljudi, ki prihajajo na srečanje z bracom. Da poznamo tisti izrek, da enostavno ne jaz, temveč tvoja vera te ozdravila. Drugi faktor je što braco gleda i šuti. Jer mi znamo da je šutnja bliža istini nego ne znam kako duboke riječi. Drugi faktor je ta, da braco gleda in hkrati molči. In vsi vemo, profesor dr. Gruden pravi, da molk je najbližji resnici. Pravijo, pregovor sem se zdaj spravila, kdor molči, 10 odgovori. V tem primeru pravzaprav več tisoč ljudi pravzaprav pride, da doživi ta pogled, ki pravzaprav premika in spreminja pogled na svet. Da, i osim šutnje, mi ovdje imamo, što je najvažnije, ličnost brace, koji je sigurno drugačija ličnost nego običan čovjek. Torej, poleg pogleda in tega molčanja bracovega imamo še braca kot osebnost in njegova osebnost, pravi profesor Gruden, je drugačna kot pri drugih ljudih. U susretu sa bracom koji šuti, svaki čovjek se zapravo susretne sa sobom samim. Torej, na srečanju z bracom, ko braco molči, to ni samo srečanje z bracom, temveč tudi vsak človek, ki ga gleda, sreča samega sebe na tem srečanju. I u toj tišini, koju ja zovem budna tišina, a ne tišina spavanja ili opijenosti, čovjek zbilja svu pažnju usredotočuje na sebe i svoje želje. In v tej budni tišini človek se zares osredotoči na sebe in to, kar zares želi v življenju,
In profesor Gruden pravi, to je budna tišina. To ni tišina, ko spimo ali tišina, ko smo opiti, temveč tista budna tišina. I tada se svaki čovjek koji gleda u bracu susreće sa svojim željama i sa svojim potencijalom, to je sa svojim moćima da može sam sebi pomoći. Torej, ko gledamo braca, človek sreča samega sebe, svoje želje in predvsem sreča na srečanju s bracom svoje potencijale in lahko dobi tisto moč, da ustvari to, kar si želi v življenju. I treći faktor, ličnost brace. Braco je najprije hrabar da on iziđe pred mnoštvo i šuti. Torej, tretji faktor je ta osebnost braca. V glavnem, profesor Gruden pravi, da je on pogumen, da je braco pogumen, da gre pred ljudi ven in samo stoji in jih gleda, molči. Jer svaki ostali čovjek kad dođe pred masu, on misli da mora nešto pametno govoriti. Da, vsi drugi ljudje, ko pridemo pred maso ljudi, imamo občutek, da moramo zdaj nekaj povedati, nekaj zelo pametnega, verjetno. Drugo je važno što braco misli i kako se osjeća dok stoji pred ljudima. Kar je še važno, kaj braco razmišlja in kako se počuti, ko stoji pred ljudmi. I mada o tome on ne govori, ali to ljudi doživljavaju i osjećaju. Čeprav on sam o tem ne govori, to ljudje, ki pridejo na srečanje, čutijo in doživljajo. Često puta u svakodnevnom govoru kažemo da je nečije raspoloženje prešlo na nas. Pogosto vsak dan vidimo, oziroma rečemo, da je razpoloženje nekega drugega človeka prešlo na nas, da se začutimo. Kako se to događa? Pa sam izraz lica i pogled koji je direktno vezan sa mozgom je taj koji nam prenosi to unutrašnje raspoloženje. In kako to gre, pravi ta prenos razpoloženja? Pravzaprav vsak človek s svojim izrazom obraza, svojim pogledom nam prenaša to, kako se počuti. Krasno. Jaz predlagam, da si tale trenutek morda pogledamo nekaj minutni prispevek, kajti v Sloveniji je precej takih, ki mu sledijo že več kot desetletja in prihajajo na te dogodke, medtem ko so drugi mogoče šele prvič slišali za to. Jaz te izkušnje še nisem imela, torej komaj čakam, da se bo le ta dogodek zgodil v Ljubljani in pa v Rogaški Slatini, kot smo rekli, torej v samem začetku maja. No, kako pa njegov pogled pravzaprav doživljajo po vsem svetu in kaj pravijo, kakšne so izkušnje, dajmo si pogledati tale nekaj minutni prispevek. A larger picture of reality is unfolding, the illusory veil of physical existence melting as dot by dot we connect the infinitude of individual experience to the unity of Source. Synchronous events invade our awareness by stealth, planting intuitive haikus that link the truth of the cosmos to human understanding. The secret they all carry is the same. There are no coincidences, only reflections of our inner creations. I've never experienced anything like this. He's one of a kind. Miracles begin to happen immediately. It was an unexpected and unbelievable gift. It was just so profound what's occurred today, and it's truly a miracle. This is a miracle. I mean, it was, I don't know, it's amazing. It's amazing. Brazzo sees up to 10,000 people a day. He brings it through the silence and offers it freely to everyone that dares to hope. It's a gift of transformation from the unseen. Its quiet presence a rush of calm, a whisper of peace, a bridge from where we are to where we want to be. I've had 3 strokes and 30 surgeries and 15 years of chemo. On Monday, after my doctor told me to go to bed and he was going to make arrangements for me to have a morphine drip and say goodbye to my children, John Donnelly got me a ticket.
he wanted me to come to LA. He said, this person is going to help me. Everyone told me not to come because I was going to die here in LA. I went through a real severe surgery in 2007. It was an 8-hour surgery. I died on the operating table. I came back to life. And they told my wife, he'll never walk again. He's going to be in a wheelchair the rest of his life. Well, with the first gazing, that's when I felt hope. I was hopeless. When the gazing was over, a gentleman said, well, you can get back to your car this way, and there were some stairs. And I just walked up the stairs and walked out. And I was outside, I'm walking. And my wife said, you're passing me. That doesn't happen. And then the next section I went to, I began to know that I was going to be all right. And I was getting ready. I had wrote my obituary and said goodbye to my children. And so I tore it up last night. And you're walking around today for the first time without using a wheelchair in a while? Yeah, yesterday was the first day. Yeah, and that's because of the energy I got from this young man. One week after our Los Angeles event, I got this text. Great news. I just spoke with Michelle Kearney, and she received the MRI report. Her brain tumor had shrunk more than 80%. The doctors are totally amazed. Michelle attributes the miracle to Brazzo. And you're walking around today for the first time without using a wheelchair in a while? Yeah, yesterday was the first day. Yeah, and that's because of the energy I got from this young man. You have to go and experience this. The world is going to change. Izjemno, kaj ne da. Ne morem verjeti in evo, prihaja torej v Slovenijo, dva dogodka se bosta zgodila zdaj čisto v začetku maja, torej 1. in pa 4. Rija, kako to zgleda v Sloveniji? Zdaj videli smo, kako zgleda v tujini. Kako zgleda v Sloveniji? Tudi pride več tisoč ljudi? Tudi. Tako v Rogaško kot v Ljubljano. Bratzo je že zelo dolgo prisoten v Sloveniji. Zelo mu je všeč Slovenija, moram reči, ker ima rad naravo in mu je všeč država nasploh in ljudje so zelo odprti. Na srečanja pa prihaja, kot si rekla, par tisoč ljudi in enostavno človek pride tja, brez da se najavi. V glavnem od 7 do 5 je v Ljubljani, vsake toliko gre skupina, pa okrog 100 do 200 ali več ljudi. Človek dobi vstopnico oziroma številka na njej. In po tisti številki se kliče skupina. In potem, ko se pokliče skupina vsi skupaj, cela skupina gre v dvorano, potem je kratek uvod, potem pa pride Bratzo na oder in okrog 5 minut gleda ljudi v tišini. In mnogi bi rekli, to je to. In v teh trenutkih ljudje nekaj doživljajo, neke senzacije v telesu. Večina jih reče, da je nek mir, neka toplota v njih, nekateri jočejo, jim grejo solze. Enostavno pridejo ljudje tja, ali se napolniti z energijo, pravijo, kot da se neko očisti z njih. V glavnem nekaj, kar jim pomaga, da imajo bolj kvalitetno življenje. Torej, ni se treba nič prej prijaviti, samo prideš tja? Samo prideš tja. Zdaj v Zagrebu, tam, kjer je glavni center, ker Bratzo je iz Zagreba, tam je brezplačno. Tam lahko pride človek kadarkoli, ko je odpiralni čas, seveda, kadarkoli brezplačno. Na teh srečanjih v tujini pa organizira ta srečanja organizator. In za to organizacijo srečanja je 5 € prispevek, tako da vsak, ki gre nekje drugje kot v Zagrebu na srečanje, da 5 € za organizacijo in potem gre na pogled. Super. Jaz se vsekakor veselim tega in verjamem, da bo nepozabna izkušnja. Profesor dr. Gruden, zanima me, poglejte tisti, ki
ki torej spremeni oziroma v ljudeh nekaj premakne. Vse to se zgodi v 5 minutah pravzaprav. In ljudje, ki sem takole prebirala, raziskovala, pridejo zelo različni. Takšni, ki so bolani na duši ali pa bolani na telesu. Kako vi komentirate, kaj vse se dogaja, glede na to, da ste visoko izobrazen človek? Osim samoga psihološkog fenomena budnost u tišini, vjerojatno postoje i neke vibracije. Torej, poleg psihološkega fenomena budnosti v tišini obstajajo tukaj še neke vibracije. Mogli bismo reći da se stvara jedan sinkronicitet između ljudi i brace. Lahko bi rekli, pravi profesor Gruden, da je tu neka sinhroniciteta med ljudmi in bracom. Znanost prihvaća tu vibraciju, znanost prihvaća sinkronicitet. Torej, znanost sprejema to sinhroniciteto, to teorijo sinhronicitete. Jer kao što mi možemo snimiti EKG i EEG, gdje zapravo snimamo elektromagnetske valove koje silno pojačavamo, zašto ne bi ti isti elektromagnetski valovi došli i od brace do svakog čovjeka? Prav tako, kakor se snemajo EKG, EEG valovi, zakaj ne bi obstajali tudi valovi, ki prihajajo od braca? I ja još uvijek kao u uvodu naglašavam da nisu oni samo došli da oni od brace nešto dobiju. Samo da objasnim, profesor Gruden tudi včasih potuje z bracom in ga predstavlja, preden prije braco na oder, govori o njem, prav tako preko live streaminga na internetu in pravi, da ljudje ne pridejo k bracu samo po nekaj, da nekaj potrebujejo. Nego i da nešto nauče. Temveč tudi, da se nekaj naučijo. Da i oni budu prema svojim ukućanima i prema svojim sugovornicima na isti način u tišini da gledaju. Torej, da se ljudje naučimo na nek način, da bomo podobni, da ko pridemo domov, ko se družimo z našimi najdražjimi, z našimi prijatelji, da smo malo podobni bracu, da smo malo bolj mirni, da mu učimo, poslušamo in gledamo. I da se nauče upravo komunicirati samo pogledom. In da se naučijo ljudje tudi komunicirati samo s pogledom. Vse zanimivo. Nekje sem zasledila tudi, da ljudje prinašajo fotografije svojih ljubljenih, svojih otrok, svojih, ne vem, prijateljev na vse zadnje in tudi takole pokažejo to fotografijo. A je to nek način, s katerim pač tem ljudem, katerih fotografijo imajo, tudi pomagajo? Da, to već je sada na granici mistike. Međutim, tu nema ništa mistično jer ti ljudi isto vjeruju da oni njima mogu pomoći kada se poslije s njima susretnu kod kuće. Torej, pri teh srečanjih, ko ljudje prinesejo fotografijo, enako tako ljudje verjamejo v to, da se lahko zgodi ta pozitivna sprememba tudi preko slike. Pa moraš verjeti, recimo, da boš nekaj tam doživel, ali lahko prideš tudi malo v smislu nevernega Tomaža, pa pač prideš pogledat, ne? Vse, na vse zadnje ti ne vzame zdaj toliko časa pa toliko denarja, da bi človek rekel, da si ne more tega privoščiti. Da, ima onih koji sumnjaju, ali osim svjesnoga postoji i nesvjesno djelovanje. Oni ni ne znaju kako su zapravo prihvatili bracu na razini nesvjesnoga. Se pravi, seveda prihajajo tudi ljudje, ki dvomijo, ampak razlikujemo med tem zavestnim in nezavestnim. In mnogi ljudje, ki mislijo, da ne verjamejo, podzavestno niti sami ne vejo, kako zelo so sprejeli to idejo braca. Jer veliki dio ljudske aktivnosti je nepoznata i to nepoznato je zapravo duhovnost. Torej, velik del človeške aktivnosti, dejavnosti je nepoznan. In to nepoznano je dejansko nekaj, česar mi ne moremo pojasniti. Zanimivo. Torej, dva dogodka se bosta zgodila, 1.5. in pa od takrat v Ljubljani in pa potem v sredo, torej v Rogaški Slatini. Ne potrebujete torej se predhodno prijaviti in verjamem, da se bomo skupaj takole fino podružili in doživeli nekaj novega. Najlepša hvala za tale obisk in tale čudovit klepet. Hvala lepa. Hvala. Zanimivo, wow.